Vesta se Milica Todorović porodila i na sve donela sina Bogdana obišla je region brzinom munje. Javnost je bila dirnuta, društvene mreže preplavljene čestitkama, a naslovne strane ispunjene slikama sreće, nežnosti i novih početaka. Međutim, iza te slike savršenog trenutka, u tišini koja je usledila nakon slavlja, počela je da se rađa jedna sasvim druga priča. Priča o tajni koja je mesecima bila pažljivo čuvana. Priča o identitetu oca deteta o kojem se nije govorilo, o čoveku koji se nije pojavljivao i o životima koji su, kako se sada tvrdi, u jednom trenutku nepovratno promenjeni. Dok je Milica tokom trudnoće birala povlačenje iz javnosti, izbegavala pitanje i odlučila da privatnost stavi ispred svega, malo ko je mogao da nasluti da će upravo nakon rođenja deteta izbiti jedna od najpotresnijih ispovesti koje su poslednjih godina dospele u medije. Jer samo nekoliko dana nakon porođaja u domaćim medijima oglasila se žena koja tvrdi da je supruga muškarca za kog se navodi da je otac Miličinog sina. Njene reči nisu bile senzacionalističke, nisu bile teatralne, već tihe, slomljene i teške. Rečenice izgovorene sa pozicije nekoga ko, kako sama kaže, već mesecima ne spava mirno. Sin i ja pijemo lejkove za smirenje, rekla je. Jedna kratka rečenica, ali dovoljno snažna da zaustavi dah. U tom trenutku priča je prestala da bude estradna i postala ljudska. Po njenim navodima, ona i njen punoletni sin nalaze se pod konstantnim stresom, emocionalnim pritiskom i šokom zbog saznanja koje ih je zateklo nespremne. Tvrdi da je za trudnoću saznala tek mesec dana pre porođaja i da je tog trenutka njen život krenuo putem koji nije mogla ni da zamisli. Ono što dodatno pojačava težinu cele situacije jeste činjenica da, prema njenim rečima, brak u kojem živi skoro 2 decenije do tada nije bio doveden u pitanje. Bez velikih skandala, bez sumnji, bez otvorenih sukoba. I upravo zato, kako kaže, udarac je bio još jači. Ne samo zbog navodne prevare, već zbog osjećaja da se čitav jedan život urušio u tišini, bez upozorenja. Prema njenim tvrdnjama, istina joj je saopštena direktno, bez uvijanja, bez pripreme. Navodi da joj je suprug rekao da čeka dete sa Milicom Todorović. Taj trenutak, kako opisuje, bio je nalik potpunom gubitku tla pod nogama. Kaže da nije vrištala, nije pravila scene, već je u neverici pokušavala da shvati kako je moguće da se nešto toliko veliko dešava, a da ona o tome nije znala ništa. Ubrzo nakon toga odlučila je da potraži Milicu lično. Sudbina je htela da se sretnu ispred Miličine zgrade. Razgovor koji je usledio, prema njenim rečima, bio je miran, čak dostojanstven. Milica ju je, kako tvrdi, pozvala u stan da razgovaraju. Tamo je, kaže, bio i njen suprug. Sa Milicom je razgovarala bez povišenog tona, bez optužbi, sa njim znatno teže. Ne krije da je osjećala bes, razočaranje i duboku povređenost. Ipak, ističe da nije preturala po telefonima, porukama, dokazima. Kaže da je verovala čoveku sa kojim je provela skoro ceo odrasli život. Tokom tog razgovora, prema njenim navodima, Milica joj je rekla da su u vezi oko godinu dana i da je očekivala da će se ona i njen suprug razvesti. Taj deo priče, kako tvrdi, bio je za nju posebno bolan. Ne zbog same informacije, već zbog činjenice da, kako kaže, niko nije postavio pitanje o njenoj deci, o njihovim emocijama, o posledicama koje ovakva situacija ostavlja na porodicu. Moja deca i ja prolazimo pakao, rekla je. Ističe da joj je jedini prioritet zaštita dece, njihova psihička stabilnost i bezbednost. Navodi da je zbog stresa potražila lekarsku pomoć i da je već duže vreme na terapiji za smirenje, isto kao i njen sin. U tim rečima nema osvete, nema pretnji, već samo umor i potreba da se bol makar izgovori naglas. Prema njenim tvrdnjama, njen suprug ne želi razvod. Kaže da joj je jasno stavio do znanja da neće napustiti porodicu,
da i dalje živi u njihovoj kući i da ne planira da menja svoj životni okvir. Taj deo priče dodatno komplikuje čitavu situaciju, jer se, kako navodi, ona sama nalazi u raskoraku između želje da ode i činjenice da druga strana to odbija. Nakon skoro 2 decenije zajedničkog života, navodi da je emocionalno slomljena, ali i svesna da više ništa neće biti isto. Posebno potresan detalj, prema njenim rečima, jeste veče proslave rođenja deteta. Tvrdi da je njen suprug bio prisutan na slavlju povodom rođenja sina, da je viđen kako se opušta, slavi i raduje, a da se potom vratio kući i legao da spava kao da se ništa nije dogodilo. Taj kontrast, kako kaže, bio je trenutak u kojem je shvatila dubinu cele situacije. U javnosti su se pojavili snimci na kojima se vidi misteriozni muškarac, opušten, nasmejan, uz muziku i piće. Za mnoge to je bio samo kadar sa proslave, ali za nju, kako tvrdi, to je bio dokaz koliko različito ljudi mogu doživljavati istu stvar. Dok se jedni raduju novom životu, drugi se bore da prežive sopstveni. Istovremeno naglašava da Milicu Todorović nije napadala, niti ima nameru da to čini. Čak tvrdi da ju je u nekim Istovremeno naglašava da Milicu Todorović nije napadala, niti ima nameru da to čini. Čak tvrdi da ju je u nekim trenucima i zaštitila od dodatnih napada. Njena borba, kako kaže, nije protiv druge žene, već protiv situacije u kojoj se našla bez izbora. Ova priča, ma koliko bila teška, još uvijek nema konačan epilog. Ostaju pitanja na koja niko nema potpune odgovore. Šta se zaista dešavalo mesecima unazad? Da li je istina uvek onakva kakvom se predstavlja iz jednog ugla? I gde su granice između javnog interesa i privatnog bola? Milica Todorović u ovom trenutku ćuti. Fokusirana je na svoje dete, na oporavak i na novi život koji je započela. Sa druge strane, žena koja se oglasila tvrdi da pokušava da sačuva ono što se još može sačuvati. Dostojanstvo, zdravlje i decu. U sredini ostaje muškarac čije odluke ili nedostatak istih sada oblikuju sudbine više ljudi odjednom. Ono što je sigurno jeste da iza estradnih naslova često stoje stvarni ljudi, stvarne suze i stvarne posljedice. I dok javnost raspravlja, komentariše i donosi zaključke, negde daleko od reflektora neko pije lekove za smirenje i pokušava da izdrži još jedan dan. Kako će se ova priča završiti, ostaje da se vidi. Ali jedno je jasno, ovo više nije samo vest, ovo je priča o izborima, odgovornosti i ceni tišine.